kodwa yonke lento nje uMax. Hawu mavava mfoko asikhwakhana hawu suka inkosi yamamboma madoda. Focus Khakhane ngithi angize kuwe lapha mfowethu ngicela ukuthi le video ihambe iziyofika kumavavu umfocus Khakhane ngicela ukuthi le video ihambe iziyofika kumfoka Mboma umavava singomakhanya sibona isidingo sokuthi inkulumo kaBafo asiphendule sibona isidingo sokuthi asiphendule inkulumo kaBafo umavava insizwa njengami nje njengeinsizwa umavava insizwa bakwethu eganiwe right eziphilela kahle nje engenankingi yabahlonipha abantu into engiyithanda nje kumavava inhlonipho uyabona umavava uyahlonipha mina ngazi ukuthi abantu mabethi umavava uyasabeka bemenza isilwane umavava akazona isilwane insizwa nje ehloniphayo ezihloniphayo ukuphela ukuthi uboyiqaphela insizwa ehloniphayo insizwa nje ehloniphayo uyiqaphele kakhulu insizwa ehloniphayo ngoba insizwa ehloniphayo ingozi kabi kubantu abangayihloniphi uyabona mina angimfuni umuntu ongangihloniphi ngiyabonga nje mfowethu Khakhane mfowethu ukuthi ukhombisa ukungihlonipha njengoba nami mfowethu ngikuhlonipha ngu-understandile umbono wakho bengikhona ku live ukuthi angingenanga kuyipanel ngu-understandile mfowethu Khakhane umbono wakho ngase ngibone ukuthi no kukhona laba for ungazange uchazeleke khona kahle kukhona la abantu abanjengomfoka Miyeza awusuka madoda insizwa le uMiyeza kukhona la mhlambe bengakuchazelanga khona ukuthi uMakhanya ungena kanjani kulento lesiphithiphithi lesi sika Thamara neimali indaba yo2000 bewungakachazeleki ngiyakholwa ke mfoka Khakhane ukuthi njoba ngikhuluma njoba ngenza le video ukwazile ukugcina uchazelekile I'm sure ukuthi njengamanje unayi understanding egcwele ngoba ngithemba ukuthi uMiyezo kuyena umuntu olazi lonke iqiniso kuthe uma kuphela ulive mhlambe nafonelana mhlambe wakuzama ngendlela akuzame ngayo wakuchazela uma engabe akakuchazelanga amavava mfowethu ngicela ukuthatha leli thuba ngikuchazela ukuthi kwenzeke kanjani no mavava ukusuka nje kwayo yonke lento akuyena uMax mfowethu akuyena uMax lapho kushelele nje ulimi ngiyithathe kanjalo ukuthi kwinkosi yamamboma luthe lashelela ulimi akuyena uMax umsusi wayo yonke lento akuyena uMax indaba isuke ngokuthi kube ingane uma ngabe iveza iside layo ukuthi izikhipha ivoice note nje kwenzekeni ingane engathi ithole iinformation beyichazela ukuthi kwezivutha eMaputaland babhale ngayo ingane mabebhala ngayo ingane bakhuluma yonke into abayikhulumayo ebe udicilela phansi isithunzi sengane so ingane ibe seyijumpa into conclusion ingane yafinyelela esiphethweni sokuthi ezivutha eMaputaland kungenzeka ukuthi lo mlayezo zuthole mhlambe kumuntu onjengomyeza uyabona so ingane blame uMiyeza ukuthi maybe ezivutha eMaputaland zithunywe uMiyeza ingakho ke ingane iveza ivoice note la kunoMax khona noMiyeza uma engabe ichaza ingane ukuthi why iveze le voice note ithi ingane izama ukucacisa ukuthi yonke lento isukaphi njengoba ke ngizwakala ngikhuluma mina ukuthi hayi u2000 kumele ubuyise leyo VN ke edlalwe ingane ingane ayizange idlale yonke iVN kusukela ekuqaleni kuze kufika la kuphendula mina khona ngithi lo 2000 kumele ubuyise ayiphelele leyo VN leyo ngoba la iqala khona le nkulumo ila khona ingane ingithinta khona mina ingane ngiyayibulisa nje ngithi mina hi Thamara kuhamba kanjani bengijwayeleke ukuyibulisa ingane ngicheke nje ukuthi kuhamba kanjani empilweni ingane ithe ingakangiphi
ngingaphenduli nje ukuthi kuhamba kanjani empilweni yavela ingane yangihlohla ngodaba lukaMiyeza ukuthi benomiyeza banokungaboni ngasolinye ngenxa yokuthi kunemali efunwa uMiyeza kanti uMiyeza kunemali ayeyithathile ngango 2000 so ingena lapho ke indaba ka 2000 ayiqali kulendlela iVN eqala ngayo le eputshukela ko social media kukhona la iqala khona iVN uyabona ingane evela njengomuntu mina ngayithatha njengokuthi izomreporta uMiyeza kimi ifuna umbono wami njoba ingane mina ingitreata njengobhuti omdala so ngathatha ngokuthi ingane izoletha iconcern yayo kimi ifuna umbono wami ngabe sengiyibonisa ke mina ingane ukuthi no uMiyeza i-cold drink uyayideserve ngenxa yomsebenzi awenzile kodwa futhi lo 2000 uma ngabe nani ithembisene ukuthi kumela ubuyise ngase ngivumelana nalokho ukuthi ya kumela ubuyise uvela kanjalo u2000 kodwa esayidini lokuthi ubani olethe le VN kwi social media mfoka amavavu cha iyona ingane elethe i social media I mean elethe iVN kwi social media uThamara olethe le VN kwi social media mina ngiyinsizwa mfoka Sikhakhane angeke ngiyenze into enobunina angeke mina ngifike ngixoxe nawe in private ebese ngithatha ingxoxo yethu ngizoyideka la elokhuzeni ko social media izogcwala ko TikTok igcwale ko Facebook ngihlakaniphe kakhulu mina mfoka Sikhakhane ngihlakaniphe kakhulu mavava mfowethu angeke ngiyenze lonto ubunina uma ngabe nje kunensizwa eyenza leyo nto leyo akuyona insizwa yinina leyo nto akuyona insizwa leyo yinina ya uawe ma igama laleyo nto akuyona insizwa uawe ma ilabafana laba abakhala ngonina uyabona bengeke mina mfoka Sikhakhane ngiyenze lonto ingane elethele le VN kwi social media abantu njengoba bekhuluma ngapha nangapha nje bakhuluma entweni elethwe ingane and mawulalela inkulumo zabantu siveza engathi ba concern ngokuthi thina sifuna imali kuyo uyabona ukuthi ingane beyiletha leyo impression yokuthi abantu bayidabukele ukuthi hayibona ingane iqolwa woMax benomyeza nakhona abantu bayayicabangela nje lonto kwiVN akukho okuvelayo ukuthi mhlawumbe uMax ucela imali noma angeke ngimkhulumeleke uMiyeza kodwa nje akukho okuvelayo ukuthi uMax ucela imali ngisho ungayibona yonke iconversation yami noThamara akukho la ngimcela khona imali bakwethu akukho uyabona but ngiyavela la ngenza khona isibonelo ngiyavela ngenza isibonelo ukuthi hawu ukuthi ku 50k usungaze ubala u2000 owawuthatha uMiyeza ku 50k sengazo ukhalela u2000 na ekubeni uMiyeza usebenza loludaba lakho ngiyavela ngisho leyo nto lapha yana kwiVN and angikho wrong ngaleyo nto leyo ngoba honestly uMiyeza wayengekho wrong kulo 2k nje uMiyeza wayengekho wrong uyabona sekuwukuthi phela ngoba wayethembisile ukuthi uzowubuyisa then ingane ke yayisulindele ukuthi awubuye uyabona so mina ileyo concern engivela ngisho ngithi hawu sengaze ukhalela u2000 ube uphethe u50k na uyabona so leyo nto ngisho and alikho iphutha kuleyo nto leyo so bengithi nje mfoka Mboma angicacisele bafo lapho ukuze ube nesithombe siphelele sayo yonke lento ukuthi mina njengoMax ngingena kanjani kuyo mina kulento ngifake uMiyeza ngokuthi athi mengabe bexoxa ngezimali nengane afake igama lami and then mabengaboni ngasolinye nengane ingane bese isuka izothinta mina esayidini izofuna iclarity Max ngabe unalo yini ulwazi lwalento ekhulunywa uMiyeza na ngathi mina cha anginalo ulwazi laleyo nto ngathi ngicela ungichazele ukuthi kanti yini into enibangayo noMiyeza and then ingane yathi mayisichaza nangempela ngabe sengiyibonisa ingane ngiyenzela izibonelo ngami hayi ukuthi kunempoqo yokuthi ingane kwakumele ikhiphe imali cha angaze ngiyifuna imali angaze ngicela imali ayikho futhi imali engiyicela kuThamara okwenzekile
uma ngabe ngangine expectation ngahamba wrong kuleyo expectation Kana sekhaya ngiyathemba ukuthi usuyizwile indlela aphendule ngayo uMavava njengoba eshilo ukuthi uyafisa ukuthi sifike uMavava cha bafethu abantu bahleka indlela uMax athobeke ngayo cha wazothobeka uMax waze wawudlulisa kahle umyalezo kushuthi akahlanye kahle kahle uMax uyedelela uyabo uma ngabe kudelelile nje usuke ngakusaba bafethu ayi Amakhaya cha nami ngincomdela kakhulu ngawe uyabona ukuthi social media ukhuluma kanje cha hayi ngaba inyakazi inkundla ngale ndlela ngiyinyakaze ngayo kodwa-ke phela-ke umdlalo bafethu kuye kuthiwa umdlalo ngiyaxaka ukuthi indawo engasamdlalisi uMboma uyabona asamdlalisi uMavava sikakani ukuthi wayengasamdlalisi yena phela yena uthi ku-social media akekho umuntu ozozwa ngayo akadlalise noMavava. Okay ngenasekhaya ngaphandle komuthi sesikhathi sakho ngicabanga ukuthi khona umqondo otholile kule video enza sure ukuthi usubscribe-ile bese walike bese sizuvula khomelana nale video siqeda kuyiposta kwi-comment section. Danko.